Ngiyanibingelela njoba senizwile bathi Queen of Gospel uRebecca Malope eyingasoze zabona. Ngikhona ingoma yakhe ethi Ithemba lami, ukhuluma ngoNkulunkulu Jesu. Isihloko sami sanamhlanje sithi insindiso eyezoni kahle. Insindiso ngamanye amazwi eyinkabi kahle kahle. Sometimes sicabanga ukuthi insindiso eyabantu abangenazono noma abantu abasontayo noma abantu abathanda uNkulunkulu. Labo bantu kahle kahle abayidinga insindiso. Insindiso eyabantu abanjani, abalahlekile. Igama nje lithi liyasindisa, kusho ukuthi bekhona into ekhona, ingozi khona, wasebenze njani, wabeka endaweni enjani esafe. So nje namhlanje ngizokhuluma ngakho ukusindiswa ukuthi kahle kahle iyabantu abadinga insindiso inkabi ngokwami ukubona. Abantu abanjani abadinga uNkulunkulu yibo labo esibabiza ngani ngababulali. Laba bagulayo yibo abafuna ini uNkulunkulu. uJesu uyakhuluma la ngokaMarku chapter 2 verse 17 uthi uJesu esekuzwile lokho wathi abaphilileyo abayidingi inyanga kodwa idingwa ngabagulayo kuphela. Mina angizelanga ukuzobiza abalungileyo kodwa izoni. uJesu mayekhuluma nabafundi noma nabaFarisi uyabachazela ukuthi kahle kahle mina angizelanga abantu abanjani abalungileyo. Mina ngizele abantu abanjani abanezono. Mina ngizele abantu abanjani abahluphekile, abanezinkinga. And abantu abesibabona njengeinkabi ngicabange nje ngithi mangifunda leli verse leli ngabona ukuthi uJesu wayizele bona labantu labo. Yibona abamdinga more than any other person. Yibona abantu abazinkinga, yibona abantu abadinga insindiso. Thina abanye singamlandela nje kodwa itestimony lethu ngeke lifane nani nalabo abantu laba engizama ukukhuluma nabo. Abantu abaseyinkingeni abazi engabe noma ubunzima isithe sibanyakazisayo esibenzisa zonke izinto ezimbi engeke uzicabanga. So nje namhlanje ngizele bona ukuthi niyayidinga insindiso and insindiso yenu iphuma kuNkulunkulu Jesu. Uma ningamvumela noma nilalele lana ukuthi kahle kahle umhlaba wenzeke kanjani, iziphi izinto esingazenza mhlambe singalithola usizo. Ukuthambisa nje inhliziyo yakho uvume wamukele insindiso enguJesu. Izoni ezinezono ezinkulu ezidinga ubani uJesu. Uyakhuluma uJesu futhi kuLuka uchapter 7 verse 39. Kuthe umFarisi obemile ekubona wazindla wathi uma lo ebengumprofeti emazi lo owesifazane ophathwa ukuba ungubani nokuba unjani ngokuba uyisoni. uJesu waphendula wathi kuye, Simoni, kukhona engifuna ukukukhuluma kuwe. Wathi, khuluma ke mfundisi. Kwakukhona abantu ababili abanamacala kumtshelekisi othile. Icala lomunye lali ngodenariya abangamakhulu ayisihlanu, elomunye 50.
bengenanto yokukhokha wabayekela bobabili. Ngumuphi kubo konje oya kumthanda kakhulu na? uSimoni waphendula wathi, ngithi yilowo amyekele okukhulu. Wathi kuye, unqume kahle. La uJesu ukhuluma ngani izoni ezimbili, abantu abakweleda ababili. Laba bantu laba khona okweleda engabe noma i1000, khona okweleda engabe noma ini 10 rand. Lo umuntu lona abamkweledayo decide ukuthi bobabili labantu laba ngiyabayeka izono zabo banjani, engabe noma imali angisayifuni, le mali lena bangabe besayikhokha. So manje uJesu uyabuza ukuthi imuphi ke kulo kweletu 1000 nalo kweletu 10 rand, imuphi ongajabula kakhulu? Obvious umuntu ozojabula kakhulu ilo wani kwa 1000 obekumela khokha imali eningi. Lo ka 10 rand yebo na uzojabula uba nakho benganawo, kodwa mhlambe bekulula ukuthi enze njani uthola u10 rand. So ke nasezonweni nakhona kunjalo. Njoba nje mayiqala la yithi umfariso wemi ubuka uJesu ungabe noma unake inisoni, isona ngabe noma esimsevayo ukuthi kubuyazi. Kanti uJesu unalo icebo ukuthi izoni nazo ngiyazazi ukuthi izona zenze njani ziyangidinga. Ngakho ke anginandabana ende izona engazi ukuthi uma ngingayisindisa izona ezinjani ezidinga ini usizo oluningi, izona ezidinga ini amandla amaningi. Laba abanye abangenazi izono akusho lutho kwabo, bangathi noma bebheke emumva bagcine bekhohlwa. Kodwa wena obusenkingeni, obusungasakhona isho ukulala, obusuphila impilo nawe ungayazi, uphila ngegazi labantu, wena ongakwazi ukumbonga uNkulunkulu, wena ongathi mhlawumbe mawukuba uNkulunkulu ukusizile ukwazi ukubuyela emumva uyobonga ukuthi uNkulunkulu. Khona abantu abathi mabekhuluma ngoNkulunkulu abenzele khona, izimo abasuse kuzo, ubunzima abasuse kubo, yibona abakwazi ukubonga uNkulunkulu. And labo bantu labo inkabi, it's one of them. Ingabe mayinga uNkulunkulu azisize, mayingake zimnika ichance, zimnika ithuba lokuthi asebenze ngazo, ngiyathembisa ukuthi angakhona ukwenza njani kuyincela. So nje into efunakalayo ukuthi asimnikeni ini ichance, sikholwe nguye. Thiwa ukholwa ngenhliziyo, ukuvuma ngomlomo, bese wenze njani? Siyakholwa njalo sesisindisiwe. So asisindisweni, asibelieve njoba nathi izono zethu zinkulu, njoba nalona wayekweleda imali eningi kuyena ubonga kakhulu, nathi yithe sobonga kakhulu. Thina abanye singaze sibulala umuntu, angeke mhlawumbe simbonge njengani, ngeke sibone ubukhulu bakhe namandla akhe njengani. So ke namhlanje nogulayo naye, abanye bagulela ukufa, mhlawumbe bavusa embhedeni, abanye bavuka sebefile, uJesu akwazi ukuba yibo labo bantu abayohlezi benze njani bembonga. Lo okwazile mhlawumbe noma bephethwe ikhanda noma iflu wamsiza, akafani nalo besefile. So ke nathi izono zethu sometimes singayibeke zethu zibone ngathi lesi sikhulu lesi sincane, bese sibona ukuthi hayi lesi sethu ngeke sisakhona. But uJesu uthini? Mina ngizele baphi? Laba abanezone enjani enkulu. Uma uJesu ezozalwa siyaphuma inisprofeto ngayo. Uma bakhulu batshela uMaria, ingelosi yamtshela ethi uza kuzala indodana weqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. uJesu before azalwe, Jeremiah bakhuluma ukuthi before I was born God knew them. So ke even no Jesu naye kukhulunywa ngaye engakafiki ukuthi uJesu jobeza uzosiza abantu bakhe ezonweni zabo. So ke akazelanga abantu abangenazi izono, uJesu uzela izono, uJesu uzela abantu abanenkingi, uJesu uzela ukuthi even before azalwa kwakwazi ukuthi mawuyisoni unezono woza kuJesu. So ke ngizonqenqa nje namhlanje mthukwana kaNdaba ngithini, asimnikeni ithuba, isikhathi nezimo esibhekane nazo
ngokwethu ukuqonda ngeke inqondo yethu isiphelelwa yini ukurizina nokwazi. Akekho umuntu ongaphila ngani ngegazi labantu. Kuyatshengisa ukuthi sesiyahluleka mhlawumbe ukwenze njani ukwenza ngokucabanga kwethu, kodwa sitha siyasebenzisa. So umuntu ongasisiza uyena uJesu igama lakhe. Ulokhu njana uHebrew ukhuluma ngani icebo likaNkulunkulu, chapter 4 verse 16. Ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Lana iHebrew iyabeka ukuthi asondeleni kubani kuNkulunkulu, asondeleni kuJesu ngesikhathi esinjani esifaneleyo, ngoba sikhona isikhathi la esingeke sakhona ukusondela. Kuyoba khona isikhathi la esesifisa khona kodwa singabe sakhona ukwenze njani ukusizakala. Okwamanje sisekhona, masisondele ngesibindi, asithembeni. Yebo mhlamba kuthembisa mhlawumbe izinto esezenzile ezinkulu nathi ziyasimangaza, kodwa uNkulunkulu uyazazi, uNkulunkulu uzibonile, uNkulunkulu izono zethu sengayixolela. Masisondele kuJesu, masingangabazi, sibaleke sithi hayi even abanye bazibabalekele nemindeni yabo, bathi imindeni yami vele ngithi nabo basangifuni mina nginto yalutho, mina vele sengiyisilwane angisakwazi. Kodwa ke ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uJesu ukhona umsizi womuntu noNkulunkulu. The more sona the more sisuka kuNkulunkulu, kodwa the more senze njani sivuma izono zethu sibuyela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzokwazi ukusisiza. uTimotheo wokuqala chapter 2 verse 5 uthini? Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu uJesu. Umbhali uthini? Munye umuntu ongakhona ukusisiza, ongakhona engabe noma bathi mediator, umuntu okwazi ukukhulumela umuntu kuNkulunkulu, esenzile umuntu ububi, esenzele izono, esemhlazile uNkulunkulu nomthetho wakhe. Uyiwani umuntu okwaziyo ukubuyisela umuntu kuNkulunkulu. Lowo muntu loyo ubani? uJesu. Munye uNkulunkulu, munye nomlamleli. Lowo mlamleli loyo ubani? uJesu. So asibuyeleni kuye, asideleni sivume samukele ukuthi la sikhona kumnyama, and mhlawumbe ngeke kuze kukhanye futhi, kunokuthi kukhanye ngagcina impela ukuhwalala singaphinde sibone. Kodwa ke ngokuvumela izwi likaNkulunkulu lisebenze kithi, silikholwe silethemba. Baningi abalikholile balithemba, liyabasebenzela, nathi lizosebenzela. uJesu ukhuluma ngaye, bayafika abantu bazombuza ukuthi wena kahle kahle uyisima kanjani. Uyasho uJesu uthi umoya weNkosi uphezu kwami, ngokuba ngigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezeliwe. So ngithema ngifunda lana ngibheka lesi simo engikhuluma ngaso. Abanye ngasho sithi bathunjiwe, amanye ngasho ukuthini inkabi indlela eziphila ngayo isitha senze njani sibacindezela. Kodwa ke uJesu yena maye ekhuluma ngayo uthi uNkulunkulu umthumile, uNkulunkulu umgcobile ukuthi azokwenza njani, azokhulula abantu abanjani, laba bathunjiweyo, azokwazi ukwenza njani ukuvula amehlo impumputho. Khona bangaboni, khona abantu abangaboni. eBhayibhelini khona la kuthi umfazi wayehamba nengane, ingane ikhala ifuna amanzi. uNkulunkulu mayimphendula uthi hayi bophenduka ubheke naye wamanzi eduze kwa. Uyabona ukuthi akushuthi amanzi ayekhona kodwa engawaboni. Nathi ke ngenzeka ukuthi sihamba nje amehlo ethu avaliwe asiboni, njengoba siphila nje ubumnyama, ingoba sinjani asiboni, sizimpumputhe. Kodwa ke iqala ngokuthi kuthiwani the first step towards umuntu healing noma ukuthola isolution uku-understand ukuthi ukuphi and udinga ukuyaphi. The first step ukwazi ukuthi la ukhona kumnyama, la ukhona
kumele udinga umntakulu, udinga umsizi, and lo msizi loyo ukhona uthi yena uziyakwazi kwenze njani ukukusiza. Umoya wenkosi uphezulu kwami ngokuba ingigcobile ukukhululwa kwabathunjiwe. Yaphinde futhi yenze njani? Yamthumela ukuthi ahlenge abanjani abacindezelekile. Mina ngibona ukuthini uqinisile. Mawufunda iBhayibheli ziningi kabi izimo la uJesu akwazi ukumisa ngisho khona umngcwabo. Indodana seyifile athi cha umngcwabo uma uhlehle athandazela umfana avuka. Nakithi kusengenzeka masingamnika ini nje ithuba, masingakhona ukwenza njani ukumthemba. uJesu mayezozalwa ngicabanga ukuthi incwadi yokuqala uGenesis yakhuluma ngayo. Bakhuluma ngani ngembewu yani yomuntu wesifazane. uNkulunkulu mangena uSathane uAdam noEva bevumela isithi ukuthi sibakhohlise. uNkulunkulu kuverse 15 ukhuluma nowesifazane. Ifundeka kanje, ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyakuchoboza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sakho. So la uNkulunkulu ukhuluma nani? Nenyongo ukuthi uzobeka ini engabubutha, kuzoba khona ukuzondana. La inyoka irepresent uSathane. So ke uphakathi kaSathane nomuntu nenzalo yomuntu wesifazane, uNkulunkulu uthi uzobeka ini ubutha, uzobeka ini ukuthi kungazwenani. Kodwa manje bese ethini inzalo yani yomuntu wesifazane yona ezokwenza yani ezochoboza ikhanda. Normally baye bathi iscience ithini kahle kahle umuntu onenzalo umuntu wesilisa. Kodwa siyazi ukuthi uJesu ekuzalweni kwakhe kwaba yini inzalo yani yomuntu wesifazane. So la kwaprove ukuthi uNkulunkulu lento ayisho eyayingazwakali mayikhuluma iyaveza ukuthi ngoba elesingisi lithi the seed, ukhuluma noEve uthi your seed lizokwazi ukushaya isithende sani ikhanda lani lenyoka. Inyoka leyo ubani? uSathane. And inyoka yona ishaya isithende. Shuthi ukhuluma nabantu wesilisa nowesifazane and ukhipha isolution, and isolution imile and yafezeka. Ukuzalwa kaJesu kwafeza lesi siprofeti esasikhulunyiwe noma le mystery eyayikhulunyiwe ukuthi iyoba khona inzalo yowesifazane. Ngobani? Umama kaJesu kuthiwa kahlangananga nomuntu wesilisa mayizomthola and wakwazi ukumthola uJesu. And uJesu ukuzalwa kwakhe yikho lokhu manje okwenze njani okusisizayo. Kungisizile mina, kumsizile naloya kuzokusiza nawe. Ukukholwa nje bafowethu, ukukholwa. So ke ngithi ke mina asibuyeleni kuNkulunkulu, asibuyeleni kuphi? Ekumethembeni. Isolution anayo munye umlamleli phakathi komuntu noSathane, uJesu igama lakhe. So nje namhlanje nje ngizofakaza impela ngithi uJesu uyena bemele sibheke kuye. Mawubone usewubonile ukuthi ngizamile ngehlulekile, ngizamile ngamandla ami, ngizamile ngani ngokucabanga kwami, kodwa akukhonanga ukungisebenzela. Nayi indlela, nayi ini umhlahlandlela ongasebenzela uJesu. Mawufunda ubani uJohn 3:16 le ifana nani ithwani isifana nani necula. Abantu abaningi bayayazi ukuthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe. Ilona qiniso lelesilazi, ilona qiniso elidlula wonke amanye amaqiniso. Kuthiwani uJesu iliqiniso. uNkulunkulu wenza nje lelo qiniso emhlabeni esesithande kangaka emhlabeni, esethandile abantu bakhe azi ukuthini angeke sikhona ukuyisiza. Then he gave us power over sin, and the power itholakala kuphi? Egameni likaJesu. Kuthiwani okholwa nguye yilowo nalowo okholwa nguye angeke abhubhe, kodwa uyoba nokuphila unjani okuphakathi. Kusho ukuthi uyophila forever. And emahluleka ukukholwa lelo qiniso sizokholwa uSathane asebenzise kuyo yonke into yakhe embi ayenzayo, and ngeke sikhona ukwenze njani ukumehlula
ngeke sikhone ukwenze njani ukuzisiza against yena. Into eyi-1 eyosisiza ukuthi senze njani, sibuyele kuNkulunkulu, sikholwe uNkulunkulu ukuthi yena esethandile izwe, esethandile abantu bakhe, esebonile ububi nobuhle, wenze njani, wenza icebo ukuthi nangu umntana. uHebrew chapter 1 verse 1 to 4 nakhona uyafakaza abaseHebrew bathi uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho bethu ngabaprofeti nangamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Uverse ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Lana siyazi ukuthi kudala bekuhanjwa kuyoconsulta, bekugcwele abaprofeti, bekuthi uma ufuna ukwazi amaqiniso noma ufuna ukwazi ngoNkulunkulu bekumele uhambe uyokwenza njani, uye kumprofeti. But ukufika kaJesu iqiniso noma uNkulunkulu usekhulumile ngayo, ayisekho enye into oyoyizwa entsha ngaphandle kwalokho kwakhulunywa uJesu. Akusekho okunye okusha oyokubona ngaphandle kwalokho kwabonwa kwenziwa ubani, uJesu. Naye kodwa uyafakaza kuJesu athi thina sokwenza umsebenzi omkhulu kunaye, kodwa ke yena wasenzela ifoundation. Yonke into esingakhona ukuyenza engathokozisa uNkulunkulu ukuthi senze njani, sibuyele kuJesu. Yona uverse 3 yona ethi ingukumenyezwa kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala kokwesokunene somkhulu kweliphezulu. Loyo ubani uJesu, kuthiwa uhlanzile izono. Uma singafuni ukukholwa lokho ke lezi izono zethu sizosibhubhisa. uNkulunkulu lenzile icebo ngokhokho wayekhuluma ngani, ngabaprofeti, manje ukhulumile ngobani, ngoJesu. Usibonisile konke ebekumele sikubone, sikuzwile konke ebekumele sikuzwe, konke ebekumele sikwazi siyakwazi ngoJesu. So ke akasekho umuntu oyoyiphendulela athi mina ngangingazi, akasekho umuntu oyothi mina ngangingabonanga. Ngobani? Yonke indawo abafundisi bayakhuluma amathende, bayabeka, bayafakaza abantu kanjani, ekugcineni uyojajwa kuthiweni walizwa iqiniso, wezwa ngomkhululi, wezwa ngomsindisi. Njoba nje ngisho namhlanje ngithini, izinkabi ziyamdinga uJesu. Insindiso eyinkabi, insindiso eyabantu abaphila impilo ebuhlungu, insindiso eyabantu abanjani, abafuna abasekuphi, abasesizini. uJesu uyafakaza uthi mina umoya wenkosi uphezulu kwami, mina ngithulule ngithunyiwe ukumemeza ukuthi ukukhululwa kwabathunjiweyo. uJesu mayekhuluma ngayo uthi mina ngizokhulula abathunjiweyo, and esithunjiwe singeke sabona, but spiritual ngokukamoya sithunjiwe, akusiyimpilo enormal lento esenzayo. iBhayibheli khona ubhalayo kumaRoma ubheka uFirst Adam abheke uSecond Adam, bakompara uAdam lona owakhohliswa umfazi, wathatha wadla inisithelo esafaka isona emhlabeni, bese befocusa kubani, kuJesu okuyena kuthiwa uSecond Adam owathunywa ubani, uNkulunkulu. Lapho kuRomans 5 chapter 12 verse 12 to 19 ilapha abakuchazela khona ukuthini uJesu noAdam akufani. Mawufunda nje 12, ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile, ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabi bikho umthetho, kepha isono asibalelwa ungekho umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela kuAdam kwaze kwaba nguMose, naphezu kwaba ngonanga ngendlela yeseqo sika-Adam oyisifanekiso sakhe obekayo ukuza. U15 laba sakhuluma ngobani, ngoAdam, First Adam, ukuthi
umthetho ongabe woMose noAdam owavula indlela yani yesitha, konke kwavela ngabo okubi, ngoba umthetho nawo wawuzele kahle kahle ukuzolungisa abantu kodwa wahluleka umthetho. Namanje singafakaza nje South Africa imadlanga commission kukhulunywa ngobani, kukhulunywa ngani, ngabantu abaphethe umthetho, and labo bantu labo yibo abanjani aba mislead country, yibo abanjani abenza ukubi. So umthetho kahle kahle siyawuthanda kodwa usebenzeli. So uNkulunkulu made indlela wathini, angenza icebo manje ngilethe ubani, njoba kweza umuntu oyedwa wafaka isono emhlabeni, nangu uJesu eyedwa yena uzoletha ini ukuphila. Uverse 15, kepha isipho somusa asinjengesiphambeko, ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye abaningi bafa, ikakhulu kwavama kwabaningi umusa nesipho sikaNkulunkulu ngomusa womuntu munye uJesu Kristu. Isipho asinjengokona kwalowo emunye, ngokuba uma ukwahlulela kwaba ngoyedwa kube ngukulahlwa, isipho somusa sona ke saba ngeziphambeko eziningi kube ngukulungiswa. Umusa kuba khona iziphambeko before wona, bese ke siyafika isipho somuntu, leso sipho singubani, singuJesu. U17, ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye ukufa kwavusa ngalowo emunye, ikakhulu abamukele ukuvuma komusa nokuvuma kwesipho sokulunga baya ukubusa ekuphileni ngalowo emunye, lowo omunye ubani, uJesu. Ngalokho ke njengokuba nesiphambeko sinye kwaba khona ukulahlwa kwabantu bonke, kanjalo ngasenzo sinye sokulunga kwaba khona ukulungiswa kukho ukuphila kubantu bonke. Ngokuba njengalokho ngokungalaleli kwamuntu munye abaningi benziwa izoni, kanjalo ngokulalela kwamuntu munye abaningi bayakwenziwa abalungileyo. So ke sekukuwe ke manje ukhetha abantu, lo wafaka isono okuAdam, wazama uMoses ukulungisa eletha umthetho, noma ufaka ukhetha uJesu lo owaletha ini umusa. Uverse 19, the last sentence lithi, kanjalo ngokulalela kwamuntu munye abaningi bayakwenziwa abalungileyo. Asenziwa ngamandla ethu, asenziwa engabe noma ngama-action ethu, kodwa wena okholwa nguJesu, okholwa inkonzo yakhe, okholwa ovuma lento lena uJesu yena ayishoyo ngaye, athi mina uthi mayikhuluma noNicodemus ku chapter 3, John chapter 3 verse 16, athini uNkulunkulu lithandile ilizwe wathumela mina emhlabeni ukuthi yilowo nalo okholwa ilento engiyishoyo uzophila ingunaphakade, uzophila ingunaphakade. Nayi inkabi lana uSawuli okuyena obhale incwadi eziningi ku-New Testament, mhlawumbe bathi uhalf weBhayibheli lonke ubhalwe kuyo. Lo muntu wayeyinkabi, wayephila impilo yani yokubulala, futhi wayibulala abantu abanjani abakholwayo, kodwa uNkulunkulu wamenzela umusa. Bengimeleke mhlawumbe ningikholwa mina, kodwa ke lesi story lesi siwubufakazi bokuthi noma nimkholwa uJesu kulokho akusho, kodwa lesi story siwubufakazi ukuthi nayi inkabi yayikhona eBhayibhelini, yayihamba ibulala abantu, ihamba iyofuna incwadi zokwenze njani, zokuhamba ibulala abantu, kodwa uNkulunkulu wayifikela wenze njani, wakwazi ukuyisiza, yakwazi ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu, yakwazi ukwenza imangaliso kaNkulunkulu, yakwazi ukwenza yalanda abanye ebumnyameni yabafaka ekukhanyeni. How much thina uNkulunkulu ushuthi uzonda ngaleyo ndlela ukuthi angeke azakwazi ukusisiza wena uwedwa. Ngabe wenzeni, umenzeni kangaka uNkulunkulu? Ububi bonke umuntu, as long as uzalwe umuntu wesifazane emhlabeni, uzalwa unjani, unembewu yani yobumnyama. Kodwa ke uJesu yena wakwazi ukwenza njani, ukuriveza yonke le nto le, wakwazi ukususa lani lobo bumnyama. Izenzo chapter 9 uverse 1 kuya ku5,
laba yakuchazela ukuthi ubani uPaul wayehamba ayofuna incwadi, ahamba hlasele ini abafundi bakaJesu, enze njani ebabulala. Kodwa uNkulunkulu wamfikela, kodwa uNkulunkulu wenze njani, wakwazi kwenze njani ukumfikela, wamsiza. And uPaul wenze njani, wayamkela insindiso kaNkulunkulu, wakwazi ukubuyela kuphi, wayofakaza ngoNkulunkulu. Nathi uNkulunkulu angasenzela lowo musa lo, nathi uNkulunkulu angasenzela lelo cebo lelo. Kukithi ke thiwe ihashi noma ungalifaka kuphi emfuleni uthi aliphuze, as long as lingafuna ukuphuza ngeke lize liphuze. So nawe ke usenkingeni onjalo, noma singathini sizama as long as wena ungafuna ukusizwa ngeke usizakala. Izenzo chapter 22 uPaul uyafakaza ngamandla kaNkulunkulu. Uthi madoda bazalwane nani bobaba izwani ukuziphendulela kwami phambi kwenu. Kwathi bemuzwa ekhuluma kubo ngolimi lwesiHebheru bathula bathi du. Wayesethi, mina ngiyindoda engumJuda, ngazalwa eTarsu laseKilikiya, kodwa ngakhulela kulo muzi, ngafundiswa ngasezinyaweni zikaGamaliyeli, ngesineke ngomthetho wabobaba, ngashisekela uNkulunkulu njengokuba nonke ninjalo namuhla. Ngangizingela leyo ndlela kwaze kwaba sekufeni, ngibopha ngibakhaphela ematilongweni abesilisa nabesifazane, njengokuba nompristi omkhulu ufakaza ngami namalunga onke. Ngamukela kubo izincwadi ezilotshile abazalwane ngaya eDamaseko ukuba nababe khona lapho ngibayise eJerusalema beboshiwe ukuze bajeziswe. So la uyafakaza ukuthi mina ngangihamba ngiyofuna incwadi, ngihambe ngiyobabopha, ngihambe ngibabuyisele eJerusalema, ngibabophe, abanye babeshaywa, abanye babebulawa, kodwa uNkulunkulu wakwazi ukumsindisa yena. Thina ke sithini? Ulona uPaul mayamkela usizo likaNkulunkulu uyafakaza la, uyafakaza uthini ekugcineni esebheka la suka khona nala aya khona. Nathi ke singafana naye uPaul, sikwazi ukumbonga uNkulunkulu. Uthini ku2 Corinthians chapter 12 verse 1 to 4, kumele ukuba ngizibonge noma kungasizi, kepha sengiza kuphatha imibono nezambulo zeNkosi. Ngiyamazi umuntu ekuKristu sekuyiminyaka 14, nakuba wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi, nguNkulunkulu waziyo, onjalo wahlwithwa wayiswa kwelesithathu. uPaul lana uthini, uyakwazi ukuthi umuntu abe ngaphandle komzimba aphila impilo enjani, engasikho ukuthi uphila ngempilo ngendlela enjani eright, aphila impilo engamanga, aphila impilo yani yobumnyama, aphila impilo kabani kaSathane. Uthi uPaul uyamazi lo muntu lo, kodwa ke uNkulunkulu wenze njani, wakwazi ukumsiza. Nathi angakhona ukusisiza uNkulunkulu, nathi uNkulunkulu unecebo elihle, nathi uNkulunkulu uyakwazi kwenze njani ukushintsha izinto. Mayisefakaza futhi uPaul ukhuluma nabaseFilipi uthini, mina nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo. Uthi yena uPaul unamandla ukwenza konke, ukhuluma ngezinto manje eziright, ngoJesu okuyena wenze njani omqinisayo. Namanje siseyinkingeni, khona mhlambe la singaboni ukuthi khona esingakwenza, kodwa ivangeli lithini, uNkulunkulu unamandla, uNkulunkulu angasishintsha sikwazi ukwenza everything possible that we can do. And siwenza ngani? Ngevangeli likanjani likaNkulunkulu. Nawe uNkulunkulu angakwenzela umusa, uNkulunkulu wenzela abantu abaningi umusa, nawe angakwenzela umusa. Wena ungonjani? Wena usho ukuthi wena umhlaba umngaka uNkulunkulu uyakuzona, ongathi mawunikela impilo yakho kuye bese enze njani, abukise ngawe, ahlekise ngawe.
kodwa ke umuntu nomuntu wenze njani uyayikhethela indlela. Wonke umuntu indlela uyayikhethela ukuthini, ukhetha ukuya kuphi, ekufeni noma ekuphileni. Nalana khona la abafakaza khona ubani uJohn chapter 8 verse 3 up to 11. Lana kukhulunywa ngani, khona umthetho owawubekiwe ukuthi umuntu mayephinga, etholakala ephinga, wenze njani, uyakhandwa ngamatshe azafa. And abantu engabe noma abaFarisi beza kuJesu baphethe umuntu bathi nangi simbamba oqotshini ephinga. Jesu uthi simenze njani? Wena olokhu uthi hey mina ngumsindisi, hey mina ngifuna bonke abantu bathanda uNkulunkulu, mina ngizelanga ukuzojaja abantu, hey beza kuye bathini, khuluma ke senze njani? So ke uJesu ngobuhlakani bukaNkulunkulu nanokufeza icebo likaNkulunkulu, uNkulunkulu ebuNkulunkulwini bakhe wabona ukuthi abantu abakhona ukusizakala ngomthetho. The more kufaka umthetho kubo, the more beba oppressed. Laba abaphethe umthetho ibona benza okubi, laba abangaphethe umthetho bagcina beziqili, begqilazwa ngani ngomthetho. ISouth Africa nje yona i-good example. Abanye abantu bayaboshwa mabenza amacala, kodwa abanye ababoshwa. Khona abanye abantu abatholakala nezinto ezinkulu. Mina makuthiwa kwakuyimi nje ngatholakala nazo imali ezinkulu ngabe ngaboshwa. Kodwa ke laba abanye mabetholwa nalezi zinto ezikanjalo ababoshwa. Why? Ngoba basemthethweni. Umthetho lo abawuphethe uwona ozobavikela. So uNkulunkulu kulesi simo umfazi uyatholakala ukuthi ubephinga, and ngokomthetho kumele ngabe uyabulawa. uJesu uyaqhamuka, and nawe ngokomthetho kumele ngabe uyabulawa njoba sewubulala abantu abaningi, sewuhlukumeza imindeni eminingi, kodwa uJesu unecebo. Uverse 3 uthini? Kepha ababhali nabaFarisi baletha kuye owesifazane ebanjwe ephinga, sebemise phakathi kwabo bathi kuye, mfundisi, lo wesifazane ubanjwe esoqotsheni lokuphinga. Uverse 5 emthethweni uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe, pho wena uthini? Bakusho lokho bamlinga ukuze babe nokumangalela. So benza lento lena bayazi vele ukuthi umthetho uthini. Manje hayi ukuthi abanaki babefuna ukufeza, babezozama ukulinga uJesu, babezozama ukuvezela thina mina nawe iqiniso ukuthi uJesu esimene esinjeni uthini. La umthetho ususicindezela khona ngezono engabe noma izinto esingakhona nguyicontrol, mhlambe sabhayiziseka sisebancane. So ke kuJesu uthini? Kepha uJesu wakhothama waloba ngomuno emhlabathini, wathi besambuza njalo walulama wathi kubo, ongenasono phakathi kwenu kaqale amphonse ngetshe. Waphinda wakhothama waloba emhlabathini. Bathi ukuzwa lokho belahlwa izinhliziyo zabo, baphuma ngabanye beqalela kwabadala kwaze kwaba ngabokugcina. uJesu wasala yedwa nowesifazane wayemkhona. uJesu wayeselulama engaboni umuntu ngaphandle kowesifazane, wathi kuye, sifazane, baphi labo bamangaleli bakho na? Akakho okulahlayo na? Wayesethi, akakho, Nkosi. Wathi uJesu ke kuye, nami angikulahli, hamba ungabe usona. uJesu akazange amthethisa icala ukuthi wena vele baneqiniso labo, vele wena uyona kanje. uJesu waveza imfihlo ukuthi yabona njengoba laba bekhona lana bezokwenza njani, bezokuqulisa amacala, into abayenzayo bazoyijabulisa bona, bazofeza engabe noma inhliziyo zabo, kodwa nabo banawo amacala. So ke nathi uJesu lesi story mawusifunda uyabona ukuthi uJesu kahle kahle akazelanga ukuzohlulela abantu ukuthi wena izono zakho wena udeserve. uJesu uzele ukuzosindisa, njoba akwazi ukusindisa lo mfazi lona, mhlawumbe wayeyisifebe ekwebula eseyibulela imizi yabantu, kodwa uJesu waba necebo, waba nobuhlakani. Nawe ke ngakupha lokho kuhlakani ukuthi kulolutaku okulo, kulobunzima okubo, kulezi inkingi obhekane nazo, nakulobu engabe noma ukuhlupheka osudlule kukho, kodwa uJesu unalo icebo.
abanye bethu emhlabeni noma basaba ukuyoboshwa, kodwa uJesu asazi noma ungaboshwa noma ngeke uboshwe, kodwa nje ngizama uku-emphasize manje ukuthi uJesu uyakwazi ukusindisa umuntu, uJesu uyakwazi ukuthethelela amacala, uJesu uyakwazi ukuthi athathe imithwalo akwenze nalomfazi lona owayesevele wayesefile vele nje ngoba bambamba kanje uqotsheni wayefile ehamba. Kodwa ke uJesu wakwazi ukushintsha isitori sakho. Nawe mhlambe sewufile uhamba, uyabona nawe ukuthi umhlaba wakhe engabe noma inyanga yakhe obuhamba kuyifile noma iskimu sakho abaningi bakhona abafile, kodwa mina ngizokuqinisekisa ukuthi ukhona uJesu. Ukhona ubani uJesu. uLuke chapter 1 verse 77 kuya 79 ukunika noma uverse 79 ukuba khanyisela abahlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa nokuqondisa izinyawo zethu endleleni yokuthula. uJesu uzele kwenze njani ukukhanyisela abahlezi ebumnyameni? Mawuphila impilo yani eyinkabi wenze njani hlele ebumnyameni? Khona abasethunzini nabasethunzini lokufa nokuqondisa izinyawo zethu endleleni yokukhanya. Uzele lokho uJesu. Sekukuweke ukuthi uyayithatha lenkonzo kaJesu noma uyayilahla. Kodwa ke wonke umuntu uyodla ini, thiwa wonke indoda idla ithukuthukuzayo. Konke okwenzayo uzenzela wena. uRomans sengivala nje, uRomans chapter 7 verse 14 to 25 la umbhali wayezama ukubonisa ukuthi kahle kahle asinawo amandla okunqoba ubumnyama, asinawo amandla okunqoba izinto ezirong. uNkulunkulu kuphela ongasisiza, uNkulunkulu kuphela ongasikhulula ukuthi sikwazi ukwenze njani ukunqoba amandla obumnyama. Ngaphandle kukaNkulunkulu asinayo indlela yani yokunqoba uSathane. uSathane une authority over thina, unamandla okusenzisa inzalo yethu, impilo yethu, indlela esicabanga ngayo. Nami nje ngiyazi ukuthi mangicabanga ngezinto ezirong sometimes zibonakala zizinhle, kodwa ekugcineni ngokuthi izwi likaNkulunkulu lithi akukho right, ngicine ngikhona ukwenza njani ungakwamukeli lokho ukuthi kunjani akukho right. uverse 14 uthini? Ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya, kepha mina ngingowenyama othengisiwe phansi kwesono. Umbhali uthini? Uthi umthetho okamoya, kodwa thina abantu singabenyama, and thina abantu singabenyama singaphansi kwani kwesono. Thina asikwazi ukuphila ngokukamoya, singaphila mhlawumbe ngokukamoya only if sivumela uNkulunkulu. uverse 15 uthi ngokuba engikwenzayo angikuqondi, ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo, kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Vele esikhathini esiningi ngaphandle kukaNkulunkulu, ngaphandle kokusizwa uNkulunkulu, siphila lempilo lena ukuthi uyayazi into ukuthi wrong, kodwa ngeke uzukhona ukuyinqoba noma ukumelana nayo noma ukwenze njani ukuthi ngeke ngikhona ukuyenza. Ngobani? Uphila ngaphansi noma uthengiswe ngaphansi kwani kwesono. Wena into ebusa kuwe uma ungaphili ngaphansi kaJesu yini isono. Kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Wenza lento oyaziyo na ukuthi wrong, le ongafisi nokuthi yenzeke kuwe, ongafisi nokuthi yenzeke einganeni zakho noma kufamily yakho, iyona into oyenzayo. Le oyithandayo awukhona ukuyenza. Why? Ngobani? Siphila ngaphansi kwani kokuthengiswa ngaphansi kwani kwesono. And umuntu ongasisiza asikhulule kuphi kulesi sono? uJesu. uverse 16 kepha uma ngenza lokho engingakuthandiyo ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle, kodwa kalokhu akuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. So isono sinamandla ukusisenzisa izinto thina ebesingeke sizenze. Isono sinamandla okusenzisa izinto okungamele sizenze. And umuntu onamandla okusinqobela noma onga counteract imisebenzi yesono ubani? uJesu.
ungasifunda nje uze uyofika ku25 bese 25 athini makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngalokho ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo kepha umthetho wesono ngani ngenyama. Okusho ukuthini kahle kahle sewuzama ukulwa nesono ungahluleka ukulwa nesono. Into engakusiza i1 ubani uNkulunkulu uJesu kuphela. Uma ungakamvumeli empilweni yakho ngeke uzokhona. Makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu. Makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu ngoba iyona solution phakathi kwani komuntu nesono. Iyena okwazi ukususa umuntu esonweni, uyena okwazi ukususa isono emntwini. Ngaphandle kwakhe akukho. Siyophila leyo mpilo yokuthini lokho esifuna ukwenza sifuka sikhona ukwenza, lokho esingafuna ukwenza siyohlezi sikwenza ngoba singaphansi kwani kwesono. Singaphansi kwani kwesono. Omkhulu bethu abanye ba raise ama altar wrong, balanda imimoya emathuneni bazoyifaka emakhaya. Sikhonza leyo moya leyo, and leyo moya yenze njani? Ifuna igazi. Leyo moya leyo ifuna ini? Senze izinto ezirong. And uJesu uzele uzokwenza njani? Ukusindisa. Sifana nendodana yolahleko, a prodigal son. Eya uJesu uyakhuluma ngayo uthi khona indodana yolahleko. Uthi indodana yolahleko i1 into eyayenza yafi noma ke isolution eyakhona ukuyenza ngoba niyacela ini uthi ubaba wayenabantu amadodana amabili. Indodana eyodwa encane yathi baba ngicela unginike ifa lami nami ngishaye khona manje ngifuna ukuhamba nami ngiyoqala impilo yami. Okuyona into eyenziwa uAdam mayenze njani? Mayedla isithelo kwangamela sidle. Wenze njani? Wasuka kuNkulunkulu, wasuka kulokhu njani, wathatha yonke into eyayingeyakhe wahamba. Mayefika lena ngaphandle indodana leyo lahleko yaphela imali, yathola abangani, yajiva kanjani njani, yaphela imali. Mawufunda uqhubeka kuyavela lana ukuthi mayisiphelile imali isiyasebenza, isihamba yogada engabe noma ingulube, ihamba yolusa ingulube, isizihalela nalokudla kweingulube. Isizibona ingulube ukuthi ingulube ebuka zidla kanjani, ungagcina udla amadog more udla ukudla kwezinja. Ngobani? Ungaphandle wathatha lonke icebo lakho wahamba olinika isitha, wahamba wenze njani, wagembula ngalo. Mawuphila impilo yani yobumnyama ufana naleyo ndodana le. Kodwa indodana iyolahleko yenza isolution e1. Uverse 16 ulokhu njana la kukhulunywa khona ngendodana yolahleko. Uverse 16 yafisa ukuzisuthisa ngemidumba edliwa yizingulube kepha kayiphiwanga umuntu. Kusho ukuthi nayo yayingakhona ukudla kweyicabanga ingulube zidla inyova dance ukudla akekho umuntu kodwa isimo eyayisikuso, impilo yayisiphila impilo yokuthini ubuntu bayo basebungasekho. Nathi thina esiphila lempilo yani yegazi abukho ubuntu bethu. Siyiphilisa sifana nengulube, sidla engabe noma igazi labanye abantu, sidla engabe noma amandla abanye abantu, sifana nanengulube, siphila impilo yobumnyama. Uverse 17 kuthe sekusile kuyo yathi bangaki abaqashwa bakababa abanokudla okuningi kanti mina ngifa indlala. Ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi baba konile kulo izulu naphambi kwakho. So lana indodana yolahleko yavuma ukuthini? Yonile kuphi? Emhlabeni. Yonile kuphi? Ezulwini. Yayisiyenze njani? Yaya kubabuwayo ukuthini? Icela yenze njani? Ayisiza. Ende ngokwenze njalo ukubuyela kubaba wayo. Ubaba wayengaxabene nendodana yakhe. Ubaba wayeyithanda indodana yakhe. Mawufunda lesi story lesi uzothola ukuthi ubaba njalo wayehlezi enze njani? Ephuma ngaphandle ahamba yobheka ukuthi indodana yakhe ayibuyi namhlanje. Kusho wayenethemba ubaba wani wendodana yolahleka ukuthi ngelinye ilanga indodana yami iyakubuya. Ileyo nto uNkulunkulu anayo nathi.
uNkulunkulu sesimhlazile sahamba senze njani senze ukubi lokho esikwenzile. uNkulunkulu understand our situation. uNkulunkulu uyazi ukuthi asizenzanga senziswe yini uSathane. And unali icebo ukuthi masibuya njengoba nobaba wendodana yolahleko yathi mayibuya indodana yolahleko wathi ubaba kuhlatywa inkomo kubongwe ngokubani beyifile kodwa manje siyaphila. Nathi uNkulunkulu kuleso simo leso ngathi ukuthini kukho konke okube sesikwenzile uzosicolela izono zethu wenze njani uzokwazi ukwenza njani to forgive them. asimtesteni uIsaiah chapter 1 verse 18 wozani ke sithethe indaba usho Jehova noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa noma zibomvu njengokububende ziyakuba njengoboya bemvu. uNkulunkulu uyayicommit uthini come to me izono zenu zibomvu okwegazi ziyaba mhlophe okwenjani zibomvu ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Why singamzama? Why sifuna ukwenze njani ukuze sife sibhubhe singamzamanga ngobani sifunani sifuna ukuthi impilo zethu ziphele kanjani. Mina ke nganibonisa bafowethu ukuthi inhlansi yani yethemba isesekhona. Inhlansi yethemba mina nginayo ukuthi uNkulunkulu usengasisiza, uNkulunkulu usengasikhulula, uNkulunkulu njengoba akwazi indodana yolahleka ukubuyela kubaba wayo, ubaba wayo wayikhulula. Nathi uNkulunkulu ubaba wethu sesonile and eseyicommittee ukuthi izono zenu zibomvu njengobubende ziyakuba njengoboya bani bezimo. Ububende ke nje mangifunda inyama eyakhiwe ngani kufakwa igazi phakathi ukuthi izono zethu zinegazi kunjani izandla zethu sometimes masizibuka izandla zethu kuhlasimula umzimba kithi nathi siyabona ukuthi lento lena esiyenzile noma esiyenzayo imbi kodwa uNkulunkulu uyayicommita uthini wozani kimi khona la khuluma khona athi abantu bami ababizwa ngegama lami mabezithoba benginxusa bebuya beza kimi mina ngiyobaxolela. And uNkulunkulu wenze njani uzosixolela. uRomans 8 verse 35 ngubani uzosihlukanisa nothando lukaKristu na? Thiwa yini engahlukanisa uNkulunkulu engamenza ukuthi ashintshe ubani? uJohn 3:16 athi hayi angisamenzi, athi hayi abantu abakholelwa kuJesu mina ayangisenandaba nama ngisakhona ukubasini. Iyiphi leyo nto le? Uthando yini engahlukanisa nothando lukaNkulunkulu ngabantu? Yini engenza uNkulunkulu ukuthi asidela angabe sasifuna ayingathi engabe noma isisuse kuyena? Ayikho. Nalokho wena okwaziyo thina esingakwazi, nalokho okubonile thina esingakubonanga ngeke ukususa uNkulunkulu unamandla. Khona ingoma ethini eyayicula uNezima athi uJesu unamandla, uyasilwela ezimpini uJesu unamandla. So kimi njengamanje nje iyafika kimi ukuthi Jesu unamandla. Njengoba besikhuluma ngani ulo lengoma engivule ngayo uba noRebecca uyakhuluma ukuthi uJesu uye kuphela ithemba lami, uye kuphela ongamsiza, uye kuphela ongamkhulula. Nawe uthi izono zami zaziwa nguye, izono zami zithethelelwa. Uyabona ukuthi iqueen lana uNkulunkulu wayeyivezele something esingayazi. Nolokhu njana uDavid inkosi thiwa ifriend kaNkulunkulu naye wayinezono. Kodwa into ayenza uDavid mawufunda amaHubo 51 esehambile wayophinga uDavid deserve ukufa wabulala nendoda yomfazi lo ayiphinga naye. Uyabuyela uNkulunkulu uDavid, uyavuma izono zakhe njengoba kwenza indodana yolahleko. Mawubuyela uNkulunkulu akanawo amandla uNkulunkulu ukukuxosha, akanawo amandla uNkulunkulu uyasazi ukuthi ngaphandle kwakhe asilutho.
yilokho nje ebengifisa namhlanje siqonde. Amahubo 51 uverse 1, you can read up to 19. Ithi ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho. Ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho. uNkulunkulu nomusa wakhe, and sonke sideserve umusa. Akekho omunye umuntu ongasenzela umusa ongasisiza noma ongasisindisa. Yesula iziphambeko zami ngokobubele bakho obukhulu. uNkulunkulu with his power, he's able to take away, to wash away our sins. Ngigezisise ebubini bami, ungihlanze esonweni sami, ngokuba ngiyazi iziphambeko zami, isono sami siphambi kwami njalo. uDavid uyambona lana ukuthi uyaze uyayikhulula ukhuluma amaqiniso, and uNkulunkulu uyazazi lezo zinto lezi. But the importance yani yeprayer ukuthi uNkulunkulu akanayo iright yokuze emhlabeni azo interfere neindaba zomhlaba. uNkulunkulu unike umuntu ama-powers wayo yonke into emhlabeni. So ke thina masibuyela kuye uNkulunkulu sivuma ukuthi nisonile, ila uNkulunkulu akhona ukusisiza. Kodwa uma singamemi singamcela ukuthi asisize, uyabukela naye athi izindala zombili shibe. So ke uDavid understand that secret. Indodana yolahleko understand that ukuthi sengihluphekile, ubaba vele ngimmoshile kanjani njani, into kodwa engizoyenza ngizobuyela emuva. Nathi asibuyele emuva. There is a garden of Eden, ikhona insimi yase-Eden. Leyo insimi leyo namanje isenayo yonke into. uNkulunkulu uhleze efika nje ezosibheka, ahlale nawe, akhulume nawe, akubonise ukuthi abanye bebona kumnyama kubhlungu, kodwa uNkulunkulu akutshela ukuthi hayi la usazodlula. Uverse 4, ngonile kuwe wena wedwa, ngakwenza okubi emehlweni akho, ukuze uthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho, ucace ekwahluleleni kwakho. Bheka, ngazalelwa ebubini, umame wangithabatha esonweni. Bheka, uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni, wongifundisa ukuhlakanipha ekujulweni kwethu. So uDavid ukhuluma ukuthi mina ngizalelwe esonweni, and wonke umuntu ozalwe umuntu wesifazane zalelwe esonweni. Uverse 9 wakhona ngamfunda wonke ulona uPsalms 51 from verse 1 to lo. Yabona noma ungawufunda unyaka wonke uhlezi ukhuluma until wenze sense kuwe, until ushintshe indlela obona ngayo, until uNkulunkulu aza manifest lento ayenze kuDavid. Uverse 9 uthi fihla ubuso bakho ezonweni zami, wesule zonke izenzo zami ezimbi. 10 uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekile, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. uNkulunkulu mawusumnxusile uzokwazi ukudala inhliziyo. Inhliziyo yakho besimnyama, kodwa manje uNkulunkulu uzoyishintsha ayenze ibe mhlophe, ifane nani noboya bezimvu, ifane nani, ifane neqhwa, ingafani nani negazi. God is able. God is able to do exceedingly abundant. Uverse 14, ngikhulule ecaleni legazi, Nkulunkulu wensindiso yami, khona ulimi lwami liyakuhubela ukulunga kwakho. Uyakhona uNkulunkulu ukukhulule ecaleni legazi. Sometimes kuthiwa igazi, icala legazi engabe noma linqotshwa ngegazi, igazi likaJesu lizokukhulumela, uzokwazi kwenze njani ukunqoba. So nje sengivala nje, uNkulunkulu angenza konke, icebo lakhe lingelivinjwe umuntu. Usho njalo uJob, usithole kuchapter 42, mayevala esehlupheke kakhulu sekwenzeke konke, uvala kanjalo uthi icebo lakho uNkulunkulu lingevinjwe umuntu. Nangu no Isaiah 59
nawe uyafakaza uthi bheka isandla sikaJehova sifenyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwe. uNkulunkulu hayi ukuthi uma ungasindiseki ingoba nakhi engezwe noma indlebe yakhe. Yikho nje ukuthi thina sifuna ukuconfess, asifuna ukukhuluma, asifuna ukumcela, sifake inkingeni bese singafuni ukuvuma inkingeni bese senze njani. Kufana nani ingane yakho ingafa ibulawe yini ama-drugs noma ngathi uyithanda kangakanani noma ngathi uyikhonze kangakanani, kodwa yona ingane nabantu abasizayo engabe ema-rehab basebenza ngesystem yasezulwini. Mina ngithe mangifunda lana ngacabanga i-rehab ngathi yazi labantu basebenza ngesystem yasezulwini. Ezulwini awukwazi ukuthola usizo ungazange ucele, awukwazi ukusizakala ngaphandle kokuthi wenze njani, ucele uNkulunkulu. Bakhona abanye uNkulunkulu abasizayo, kodwa iprinciple umthetho ukuthi umuntu kumele enze njani, acele usizo khona uzokwazi ukwenza njani ukusizakala. Nathi ke leyo principle yenze njani ngasisiza, senze njani, siyacela uNkulunkulu, siyavuma ini izono zethu. Uverse 2 uthini? Uverse 1 uthi bheka isandla sikaJehova sifenyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwe. But into eyenza ukuthi uNkulunkulu isandla sakhe kube ngathi sifinyeziwe, indlebe yakhe kube ngathi ivaliwe, ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwe. And abusithi masi hidden towards God, sikuvimbeke yithe sivimbekile. Yena uNkulunkulu ubona yonke into, yithe singaboni, yithe singakhona ukuconnecta kuye, yithe singakhona. Thina sivala ubuso bethu, sivala indlebe zethu, sivala imiqondo yethu, bese uNkulunkulu kanjani angakhona ukusisiza. Kodwa namhlanje usenzelile icebo, namhlanje wenze njani, usenzelile indlela ukuthi masibuyele kuyena, masibuyele kuyena, senze njani, uza kusisiza, uza khona ukusikhulula. uNkulunkulu angenza konke. Khona ubhalayo u1 Timothy chapter 2 verse 8, ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke, ephakamisa izandla ezingcwele, engena lulaka nokuphikisana. So nje into ayifuna uNkulunkulu ukuthi senze njani, sihambe sithandaza noma simnxusa, siphakamise ini izandla ezingcwele, siphakamise izandla einjani enginacala. And uyakwazi uNkulunkulu ukukwenza lokho, uyakwazi ukwenza njani ukushintsha ini izono. Ngiyase ngivalelise kaningi, but nakho omunye umhlahlandlela abantu ngobani isecret enkulu kunakho konke ukuthi si understand ukuthi uNkulunkulu ufuna siphile kanjani, ufuna senze kanjani, isystem yasezulwini injani, si reacta kanjani, singayisiza kanjani kulezi inkinga esinazo. Indlela yasezulwini, indlela esingakhuleka ngayo ikanje. uLuke 18 verse 10 kufaniswa abantu abayi2 bayakhuleka lapho. Omunye engabe noma ufana nami uyitshela ukuthi yena uholy ungcwele, omunye uyazazi izono zakhe, uyafika lapha uvuma izono, bese beke bayabuza ukuthi uNkulunkulu uzozwa abantu phakathi kwalabo bantu. uLuke chapter 18 from verse 10 to 14, abantu ababili benyukela ethempelini beya kukhuleka, omunye engumfarisi omunye engumthelisi. I-text corrector nani nomfundisi. Umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi uNkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba ngingenje ngabanye abantu, izingcwelegcwele, abangalungile, iziphingi nanjengalo umthelisi. I-tax collector. Ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikela okweshumi kukho konke enginakho. Lo uyazazi ukuthi yena wenza kahle, lo uyazazi ukuthi yena
right noNkulunkulu akamdingi uNkulunkulu. Indlela akhuleka ngayo uyambona uyishaya ifuba uma phambi kaNkulunkulu uyishaya ifuba mina uNkulunkulu uzukhomba omunye umuntu ukuthi ulo yana unje angifani nalo. Bese ke nangomunye uyakhuleka kepha umthelisi i-tax collector emikude wayengafuni nakuphakamisa amehlo akhe ngasezulwini kodwa washaya isifuba sakhe ethi uNkulunkulu ngihawukele mina soni. uNkulunkulu ngihawukele mina soni. uNkulunkulu ngihawukele mina soni. Ngithi kini ke lo wehlela endlini yakhe elungisiwe kunomunye ngokuba yilowo naloyo oziphakamisayo uza kuthotshiswa kodwa othobayo uza kuphakanyiswa. Kulaba bantu laba bayi2 uJesu uthi okuyena uNkulunkulu amzwile yilo ocela uhawukela. Lo ozishaya isifuba uNkulunkulu akayingeni indaba ngoba uyazazi izono zakhe yena ukuthi wenze njani konke izinto ezirong azenzile uyakwazi ukwenza njani ukuyicorrect kodwa uNkulunkulu lo othi yena uNkulunkulu ngihawukele mina so and ekuthiwa akakhoni ngisho ukubheka ezulwini lo akakhoni ngisho ukuzithemba noma emphambi kaNkulunkulu uyangabaza uyambona ukuthi uyazi ukuthi kuna something mina ngumuntu ngiso. So nathi masingeza ngale attitude towards God uNkulunkulu wenze njani uza kusisiza. uNkulunkulu uzokwenza njani uza kungenelela. Kodwa masizoza size ngendlela ewrong uNkulunkulu ngeke akhona ukusisiza. uNkulunkulu uzele ukuzosindisa abantu. uNkulunkulu uzele ukuzokwenza njani abanjani ababoshiwe abakhulula amaketanga abangaboni abavula amehlo. Na umthandazo ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe osono sakhe sisibekele. Thiwani uNkulunkulu umuntu obusisiwe emhlabeni isono sakhe sinjani esithethelelwe noma isono sakhe sinjani sifihliwe sisibekele. So ke as long as wena uzazi ukuthi isono sakho uNkulunkulu uyakwazi ukusifihla wena umuntu obusisiwe. As long as uya kuNkulunkulu ufane nani nale tax collector esaba ngisho ukubheka ezulwini esaba ngisho ukungena mhlawumbe noma esontweni iyele phambili ehlala lemumva iyifihla wena impela uNkulunkulu akufunayo iwena uNkulunkulu ozwenza njani ozokuzwela. Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko kungekho nkohliso emoyeni wakhe. So ma uNkulunkulu engakwazi ukubalela izono zakho inkohlisi ingekho kuwena uNkulunkulu ubusisiwe. But abaningi bethu uNkulunkulu ubona iziphambeko phambi kwethu kodwa thina siyayifihla. Thina senze njani sithi hayi silungile. Yilabo bantu labo uNkulunkulu khona kuthiwa bayothi inkosi thina senzani senza athi uNkulunkulu mina nginazi. Laba abavuma izono zabo laba abakhulumayo kuNkulunkulu bazineke ukuthi thina uNkulunkulu izono zethu zibomvu kwegazi sicela umusa. Thina uNkulunkulu sihawukele thina siyizono. uNkulunkulu ufuna labo bantu labo and nathi vele abanye bethu bayizono. Iyaqhubeka ithi ngasivumo isono sami kuwe angisifihlanga isiphambeko sami ngathi ngiza kuzivuma izono zami kuJehova wena wathethelela icala lesono sami. Wena uyindawo yami yokucasha uyangilondoloza ngingakuhlupheki ungiphahla ngenjabulo yokukhululwa. Omubi unezinhlupheko eziningi kepha othemba uJehova umusa uyakumphahla. Thwane omubi uverse 10 uchapter amahubo 32 uverse 10 omubi unezinhlupheko eziningi kepha othemba kuJehova umusa uyakumphahla. Kusho umusa lo othembela uNkulunkulu uNkulunkulu uzokwazi ukumsekela uzokwazi ukwenza njani ukumsiza. Kodwa lo omubi inhlupheko zakhe zobaningi and uNkulunkulu naye ngeke akhona ukumsiza.
bantwana bakababa, sengiqeda nje. Khona esinye isitori esingithintile ngisibone nje namhlanje ekseni. Ubani kuZakhariya 3:3 kuthini? uNkulunkulu kahle kahle uSathane noNkulunkulu engabe noma uSathane uyena umqulisi wabantu mawufuna uNkulunkulu akusiza. Sathane uyohlezi elusana nawe ekhuluma athi lo hayi mubi kwanje. uSathane obalela abantu izono. uNkulunkulu akanandaba nabantu. Uyazi ukuthi thina sinezono. uNkulunkulu uzele ukuzosisiza. uJesu uzele ukuzosisiza. uZakhariya 3 chapter 1. uZakhariya 3:1. Wayese ngibonisa uJoshua umpristi omkhulu emi phambi kwengelosi kaJehova noSathane emi ngakwesokunene sakhe ukumelana naye. uJehova wathi kuSathane, uJehova uyakukukhuza Sathane. Yebo, uJehova olikhethile iJerusalema uyakukhuza. Lo akasiso isikhuni esophulwe emlilweni na? uJoshua wayembethe izingubo ezingcolileyo wayemi phambi kwengelosi. Hlola la uJoshua kuyazi ukuthi yena wafaka abantwana bakaIsrayeli ezweni lesithembiso, kodwa sithola ukuthi wayemi phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu eduze kwakhe khona uSathane. uSathane ukhomba uJoshua ukuthi uNkulunkulu lo uneyingubo ezingcolile. Lo uNkulunkulu akadeserve ukungena ezulwini, kodwa uNkulunkulu zwana indlela aphendula ngayo. Akaphikisananga naye uSathane ngoba sonke nathi thina esithi uNkulunkulu sithandaza njalo sifane naye lo ubani umthelelisi othi yena uyanikela ngokweshumi konke anakho wenzani akaze engabe noma kusuke ekuzalweni kwakhe akazoni. uNkulunkulu uma uthandaza kanjalo akanandaba na, kodwa lo ovuma izono zakhe uyaphendula. uverse 4 uthi yathatha yasho kwaba bemi phambi kwayo yathi mkhululeni izingubo ezingcolileyo kuyena yathi bheka ngidedisile kuwe ububi bakho ngiyakwembathisa ezebukhosi. uJoshua isitha kasinqobanga ngamandla. uJoshua isitha kasinqobanga ngani ngewisdom yakhe, kwaba umusa nje kaNkulunkulu. Joshua wayenezono naye, wayefanele naye ukuthi enze njani abhubhe njengabanye, kodwa yenze njani uNkulunkulu wakwazi ukumsiza. And uNkulunkulu umsiza ngani? Ngamandla akhe. Umsiza ngani? Ngothando lwakhe. Nathi sinjalo manje, nathi simi kanjalo kulesimo samanje, sifana noJoshua. Isitha sizoqulisa icala ukuthi wena unje, kodwa nje ngokukholwa uNkulunkulu wenze njani? Uzosisiza, akuzosisiza. Into nje mele siyazi ukuthini bathina baseGalatia 2:20 akuseyimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi, kodwa ukuphila engikuphilayo kalokho ebumnyameni ngikuphila ngokukholwa. So sifakaze nje ukuthi njalo ekuseni haya akusesimini ophilayo. Mina impilo yangihlula, mina vele ngangiyinkabi ngifana noPaul ngibulala abantu, so manje ngashintsha. uJesu uyena ophila kimi, okuyilona iverse akuhlezi ngabe noma mawuthiwa emasontweni wamukelisa uJesu, thiwa ngomlomo uyavuma, ngenhliziyo uyakholwa, then sewusindisiwe. Yilokho nje kufunakala. Akukho mali oyikhiphayo, akukho lutho. So nje nawe uzenzele nje umusa, uzenzele engabe noma ufefe wena nezingane zakho, wenze njani? Ukholwe ngenhliziyo. And uNkulunkulu is faithful. Sengivala nje uHebrew 11:6 kepha ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu, ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. elesingisi lithi it's impossible to please without faith. It's impossible to please God. Ngaphandle kokukholwa ngeke uNkulunkulu uzokwazi ukwenza njani? Ukumjabulisa.
and uNkulunkulu ngaphandle ukuthi umkholo angeke azakwazi naye ukukusiza. So nje bazalwane, mjukwane kaNdaba, elami lokugcina asikholweni. Ukukholwa nje ngenhliziyo, sivume ngomlomo, phelile. Uma sihluleka ukwenza njalo, uma sihluleka ufana noDavid, sisenze njani? Sikhulume, siconfess izono zethu, then angeke siubone ini ukunqoba isitha. Isitha sizosiyuza siqhubeke silokhu sibulalana, siqhubeke lokhu siphile ebumnyameni. Kodwa uNkulunkulu ngiyanika i-assurance ukuthi uzosisiza. Ngiyabonga nangi ulokhu njani ubani. Lamalanga bengilalele naye iQueen of Gospel uRebecca, khona ingoma yakhe naye engisizile kakhulu. Ithini? Unamandla. Singalalela sikholwe, uNkulunkulu uzosisiza. uNkulunkulu unamandla okwenza konke. uNkulunkulu is able. Amen.